In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, welcome dear viewers to our agenda. Today we have 10 words and we use these words in 10 sentences. Our first word, smoke. Smoke, cigarette wahal. Smoke, cigarette wahal. Smoke is danger for our health. Smoke is danger for our health. Cigarette wahal smoke د روغتیا لپاره خطر لري. Cigarette wahal smoke د روغتیا لپاره خطر لري. Spend مصرف کول. Spend مصرف کول. Spend your money in the way of Islam. Spend your money in the way of Islam. خپل ټول پیسې د اسلام په لاره کې مصرف کړئ. Secure امنیت. Secure امنیت. Afghanistan is a secure country. Afghanistan is a secure country. افغانستان یو با امنیته هیواد دی. Satan, shaitan. Satan, shaitan. Satan is a big enemy of Muslims. Satan is a big enemy of Muslims. شیطان د مسلمانانو لوی دښمن دی. Salty, مالګه لرونکی. Salty, مالګه لرونکی. The food you cook was very salty. The food you cook was very salty. کومه غذا چې تا پخ کړې ډېره مالګه لرونکې وه. Thirsty, تږی. Thirsty, تږی. Please give me a glass of water because I'm very thirsty. Please give me a glass of water because I'm very thirsty. هیله کوم یو ګیلاس اوبه راکړئ ځکه چې زه ډېر تږی یم. Tyrant, ظالم. Tyrant, ظالم. Allah never forgive tyrant peoples. Allah never forgive tyrant peoples. الله جل جلاله هیڅکله ظالم خلک نه بخي. Thankful, شکرګزاره. Thankful, شکرګزاره. We should always thankful from Allah that create as Muslims. We should always thankful from Allah that create as Muslims. موږ باید همیشه له الله جل جلاله نه شکرګزار اوسو چې موږ یې مسلمانان پیدا کړي یو. Addict, معتاد شدن. Addict, معتاد کېدل. A lot of people of Afghanistan addicted to smoking. A lot of people of Afghanistan addicted to smoking. ډېری د افغانستان خلک سګرټ وهلو باندې عادت دي، معتاد دي ورته. لسمه جمله، لسم لغت، آخر لغت. Value, ارزش. Value, ارزش. This book have a historical value. This book have a historical value. دغه کتاب تاریخي ارزش لري. دغه کتاب تاریخي ارزش لري. Dear viewer, this is our today lesson. قدرمن لیدونکو دا و زموږ د نن ورځې درس. هیله لرم چې ستاسو خوښ شوی وسي. زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. تر بلې خپرونې د الله په امان.